Ko ikaze kuri JCM Family bakunze avandimwe nshuti namwe bagenzi twongeye kubasuhuza twongeye kubaramutsa tubahe mwiriwe bivanye naho muherereye biko hariho nabandi ari mwaramutse nkuko mubizi nkuko bisanzwe ndacyari kumwe n'umufasha wanje n'umutambukanyi wanje Kaneza Anitha. Guys, ikintu uyu munsi kituzanye tudaciye ku ruhande ni ibintu twagenzuye turaraba dusanga hari abantu 10 wewe ugomba gukura mu buzima bwawe. Nuba gumeza mu buzima bwawe nta terambere uzageraho ahubwo uzisanga ahubwo wageze rusororo cyane ku mpanda. Aba bantu guys ntabwo ni exaggerate wa mbere wa mbere nibaza ko twavuga nk'abantu injyajya ku bantu batumva mu by'ukuri injyajya ni umuntu ameze ati injyajya mu bisanzwe ni wa muntu ushaka kuguhura akavuga wow muri couple nziza ndabakunda yo muberewe muraberanye yagera hariya nta makouple mbonye ngaho ntabyo okay kubegwa ngo akakujyajya muri kumwe akakuvuga neza hama wamara kwigira hirya kashaja muri baba akakuvuga nabi ibyo uzi n'ibyo ibyo wawuzi n'ibyo utiyizi ko ni mana yandi byose agashira ngaho agashamo n'agasoso kugira ngo biryohe n'umuntu nisikani ndetse kavangamo. Guys, umuntu w'injyajya niba uzi ko ufite inshuti y'injyajya yivane mu buzima bwawe hakiri kare. Buri uyimenya gute ko ari injyajya ikibazo nuko yo yibaza ko iri kukujyajya ariko ba bantu iri kukuvugamo hakaba harimo inshuti yawe magara akongera akaza kubikubwira akacaza ahubwo ati yamara naka yatubwiye ibi nibi uzamwirinde. Ariko rero hari nabandi bantu bacavuga tumva kuko rimwe na rimwe nizo njyajya zibaza ko zizi ubwenge gusumba abandi ikongera ikagaruka. Hari rero abahita bayihikira ubundi cyane kinyarwanda yacu bana akayihanyina nta guca ku ruhande. Guys, iyi muntu w'injyajya uzi w'inshuti yawe mukure mu buzima bwawe hakiri kare. Hari n'igihe abona ko ibintu uri kurabikora ariko aho yo kugira inama byibuze ngo bireke cyangwa se ngo ugire ibyo uhindura wenda ari nka business akavuga ati byawe byose uri dufate nk'urugero ucuruza nk'amajerekani kandi amajerekani uyacuruza ariko nawe wayaranguye amabido mu kirundi amabido akabaza ahantu ijerekani irangugwa $500 ariko we ahazi uyikura $800 aho kuza kubya ati yamara harantu nzi $500 akacabwira ngo yongo ashango disi ngo uyigurisha $1000 shango burya ngo ashango urunguka ngo burya je ngo ashango burya ngo hari gihe ngo je ngo nkuraho nk'ijana kandi we ayirangura $500 kandi niwe anayunguka kucana gusumba wewe akakujyajya business yawe iragenda kandi umuntu ntashobora kukugira inama naho muri abagenzi ntago biba bishoboka ushobora nko kumugisha inama dufate nk'icunye cyo kuri business kamubwira ati ngomba gukora ibi nibi akumva ko bizoguhombera swati wowe yaranabikoze ko biramuhombera ariko kubera bari injyajya kubwira ati yo business niyo uzobishobora iki tigerageza n'ukuri akakumvisha ko byose ari neza no kuvuga rero injyajya ibintu byose irabisiga akavuga ati bikore bizoca wowe ukabibona bisa neza mbese kandi we azukuri kandi wewe mu mutima ukumva ati mana warakoze ufise kandi ikakigaruka ikagenda muri za nshuti zawe cyangwa se ugasanga harimo n'inshuti yawe ikayibwira ati buriya nakimana ahubwo yomfasha agakomeza gahomba urumva ati yagiye gukora ibindi ndamushigikira iki niki hakazamo n'akantu k'ishari n'abanyeshari abanyeshari ni babandi abona nabo gukura mu nabo gukubura n'imyanda ni wa muntu
mbese akugirira ishari kandi iryo shari ugasanga nta naho mbese afatiye nta naho rishingiye ariko dufate ni nk'aba muntu asanga wibereye dufate nko mu kazi runaka akabona nyene ba boss cyangwa se raporo zerekana ko cyangwa se zigaragaza ko uri umukozi mwiza je nk'ubu nk'akaro nigeze gukora ndi umwarimu aho nandi ndamaze imyaka 2 buriya nshitse mu kazi ndagakora neza ikintu cyose wiyumvire gukora ugikora ico gihe ndumva nigisha amasomo atandukanye ariko hacaza umugore ahansanze ku mwaka wa 3 umumama nyene w'umwarimu kazi araza ahakoze ukwezi kumwe acaja kwa representant nyene w'ikigo w'iryo shuri nakubwiye ko je nkunda abana rero acavuga ngo teacher Claude ngo burya ngo ntashoboye kwigisha ngo ikintu ashoboye ngo kwigisha Igiswahili ngo no guterura abana Igiswahili nacigishije kuva mu wa mbere gusha mu wa 6 yego urumva ngo burya ngo nashoboye ngo no guterura abana ngo no kwigisha Igiswahili nta kindi kintu ashoboye ubwo representant abikuse directeur kandi wowe uhamaze imyaka 2 bagiye kubara kutabishoboye urumva nabwo niwe yaje kuvuga ngo simbishoboye ubwo ahita bibwira representant abibwira directeur ayimubwiye acavuga ati okay ateka mbwire prefet azagende kumukota hacaba isekeza rusangi canke se gahunda rusangi y'ikigo y'ugukota abarimu uko bigisha n'amadokima pedagogique uje ko niyumvira ko n'abantu baroga baba abanyeshari gusa cyane kindi ni byo byose biri hamwe n'abarozi bose ubakuramo so ico gihe baravuga ati icumweru gitaha tuzaza kubakota aravuga ati nubwo mwaza uyu munsi uko dokima zaba ziri tayari ivyo nigisha nabandabizi umva ibintu bigishije imyaka 2 ni ibintu umwaka wa 3 byamaze kwifisa mu mutwe nta nikaye ujana nta n'impapuro ujana wigisha uko so rero prefaraza arankota amarumarike nk'ibisanzwe ariko baca basubira inyuma bareba muri ya myaka 2 ishize baca basanga n'ama distinction gusa baravuga ati ahubwo rero murebe uriya mudamu yamuvuze urumva murebe uriya mudamu yamuvuze ibyo byose rero biba ntabizi uwo mudamu rero niho nawe bagera kumukota umva ico gihe twatangira mu kwezi kwa mbere mu kwa 2 mu kwa 3 no kuvuga ngo bamuhaye contrat d'essai yigeragezwa y'amezi 3 ariko ntabwo yongeye kugaruka umva yakoze amezi 3 yonyene muri ese mve ko bibagaruka so abanyeshari rero ni sekurungurane inuma yigwana niyo yabwiye iyi Burundi ngo huguha guys reka mbacira umugani abantu b'amashari iyo ugirisha ari umuntu cyo kimwe no mu buzi hari umuntu bikunda kuba cyane hari umuntu agugendaho akaba wenda avugana na ba bossi cyangwa se avugana n'abakuyoboye hejuru wewe akakwagiriza amakosa ugize imana aho gasanga uri kuri ya position nyine itaba verified mu buryo buri scientifique aho hantu urahagwa kandi rimwe na rimwe ugasanga wa muntu w'ishari ugasanga ni n'umusenzi ni bamwe bari imbere mu masengero urumva ugasanga nubwo wewe wenda baguhindura umwanya cyangwa se bahakwirukana ugasanga wa mwanya wawe ntabwo azigera nta nuwazojamo ageraho nta nuwo yashobora nta nuwo yanashobora ishari ariko ishari rero mugishari ahubwo wivyo uvuze binini uzi ko umuntu ashobora kukugira ishari kubera abona ufise abana batekereje cyane akakugira ishari kubera abona wambaye ukabeko akakugira ishari utuntu duto twatundi kwivera none umuntu amoye iki cyane umunyeshari ababazwa n'iterambere ryawe
ababazwa no kubona uguwe neza ababazwa je nigeze kandi uba wamushize mu buzima bwawe baza ngo wa muntu iki niki nawe rero nawe arakugirisha bikaguma rero abantu b'ishari guys bakure mu buzima bwawe abarozi ariko shero ubu hari abantu baba bagwaye no kumenya abarozi umunyeshari rero nawe umunyeshari umumenye mbwana bo bagenda bakivanamo nyine bakabivuga bo bivamo abanyeshari bo bivamo abarozi nabo hari gihe iyo umucunze neza umumenya kuko buriya abarozi nta bintu byinshi ndavugaho ariko ntabwo ndabizi cyane byimbitse ariko abarozi ni wa muntu akuroga atanakuzi kugira ngo nyine arangize umuhango ariko umuntu wa mbere ukura mu buzima bwawe umunyeshari umurozi indyarya guys abo bantu ntimunatindane hari n'umuntu ubwira ati hajya ufite imyaka ingahe imyaka 20 shirirone nawe afite nka 28 akahugirisha ari kubera ufite imyaka 20 nawe afite 28 we wumva ico kintu cisha ari gusa hagashawe uracari muto naye mfite 37 urumva ugasanga kiranjana nawe ugasanga umukobwa wenda umukobwa yifite imyaka 30 ukavuga shana nabuze umugabo kumbe uri kwibwira inshuti yawe uzi ngo ni inshuti magara yo yifite 38 nawe ufite 20 ningahe nawe ufite 30 cyangwa 25 kuyatisha ati niwivugire je bwarafutse umuntu kandi mu by'ukuri uri kuvuga ukuri kandi uwo mugabo nubwo yahugirisha ari si wamumwimye kandi nubwo yoza ntawe uzi ngo yohitamo wowe cankiwe ko numva narakaye ndabona wabirakariyemo cyane guys je ni yoroheje abakane ntidukarire rimwe abakane n'abantu bita banebwe umunebwe ni wa muntu yamavuga ngo bampe nuvuga ngo we ntashaka gukora ariko arashaka ko buri kintu cyose ciza kimugeraho ashobora kuba afise nk'abakuzine wenda bari nko muri Uganda canke muri Europe muri Amerika bakamuha ikiraka wenda nk'icibihumbi nka 15 akavuga ati ntabwo ngikora mfise uyama kuvuga atashona koze mfise abayama kandi ntacyo nakoze naryamye naruhutse nagiye mu tubare uwo muntu rero yari inshuti yawe uzi kubana n'umunebwe byihorere nawe usanga byakwandukiye oya ntibinakwandukira ahubwo dufate basi nk'ubu wowe urakora dufate nk'akarorero tuvuge basi mu kuba muri umugore n'umugabo hoho wariyemeje yo defo nyene baravuze ati mu bibi no mu byiza nta kundi ariko fata akarorero wa muntu mubana nko muri ghetto umunebwe abandi adashobora kuvuga ati reka nkorope n'ahantu haracafuye abandi adashobora kuvuga ati mugenzi wanje ari mu kazi reka nje guteka ashika afungura ukagenda ugakora ugakoboko kagirane be nabo rero hari n'igihe usanga ari uri kurishura inzu wenyene hari n'igihe usanga ari uri kuratanga ratio wenyene kubera wewe ntakora ariko kuba ari inshuti yawe wavuze ati reka ndamucumbikire nawe no azorondera akantu akora akore ewana ugataha warushe wasanze ayo ziti basi nasije umuntu ari muhira nawe nongira ndafungura ugasanga n'ivyombo ntibyogeje ugasanga abasafuriya asa nabi ugasanga mu nzu honyene no mu nzu yo hasa neza basura ruhuka mu mutwe uba wumva nyene dozondora yariri mu mutwe igabanutse ugasanga mu nzu hasa nabi ugasanga basi ntiyanibwirije ngo avoma amazi oya umunebwe guys umunebwe je hari inshuti yambwiye ati twigeze kubana n'umukobwa ati twigeze kubana n'umukobwa we kugera naho imyenda ye yayishakira umukozi uyifura kandi nta kazi afite kandi amafaranga ari amafaranga asaba bamuha aya mafaranga rero abantu arayinga mu gusumba n'uwayamuhaye n'imyenda yo munsi kamunanira gufura guys
abanebwe ariko none urinda kumukura mu buzima ceri ntumureka ushaka uramuhanura ko yaba ari umugenzi wawe kamubwira ati ingeso siyo ariko si misingo bwa umuntu wese mukore mu buzima ko afite ingeso nuko aba guca intege kuko we nico kiraka navuze ca 15 we ntabwo aba yumva yahugiyama yuko uje kugikora ahubwo we arashaka kukireka kuko nawe yakiretse kuko nawe afite abayamuha kandi ugiye ukagikora ibyo 15 byakwinjira hari nabandi rero babacantege uriya abanebwe bajana n'abacantege ugasanga arakubwiye wenda 15 n'amafaranga make wenda yagwa 60 kandi mu by'ukuri ukabona nubwo aguhenze ariko nawe wari yakeneye kandi ukabona mu by'ukuri nubwo aguhenze n'undi ntacu uri kurakora n'umundi waruraho ngaho nawe akavuga ati okay ni wanka kugakora kano kazi ndagaha abandi ugasanga bacana intege ku buryo niyo ukoze ikintu ukagikora neza uko unyenuka ukaryoherwa ati wawe nabigenjeje neza ngo nabirasanzwe biraho nta birenze nturi wa mbere ubikoze abacantege n'abantu wipostingira n'agafoto abandi bakavuga ati wow urasa neza antesha ati wowe urabona iyi nda we urabona aya matama ati inda nta nubwo wajya no muri gym si ukayigabanya tugabanya indya vraiment ugezaho ebana umuntu w'umucantege nta kintu ciza yigera akubwira nta na kimwe akubona ko ciza nta na kimwe ariko jewe ngaho oy je sinzi kwihangana igihe kirekire ndakureka nk'abantu mbanzi na postinga nk'ikintu akama ampa ama commentaire negative buri gihe shanda ndakwihorera nkakwihorera rimwe kabiri gatatu irya gatanu cyangwa irya gatatu ukashobaye kirundi nyina so abantu rero baguca intege bahora bifuza ko wewe mbese bahora bakugenzura urumva ugerageza aho woduze utera imbere bakagushira hasi akagusubiza hasi abo bantu baca intege rero ni hahandi usanga habonetse n'umuntu aguha akazi ukaca usanga ebana uwo muntu wamubwira ati reka nakavuze nabi ati naka uwo muhakazi akagakora ati reka uriya n'umunebwe niki nta kinashoye akazi kabahubwaza ukica shaka undi muntu ugaha wenda wagenda no kwikorera na interview nko muri ambassade kugira ngo yone visa wenda wigire nko muri Amerika agashimishwa nuko wayibuze abo nabo nabama bishira hejuru canke se abagome muri abagome nabo ukura mu buzima kuko ni wa muntu azashimishwa ni ibyago byawe aho wagize sheke aho watsinzwe we abari mu byishimo aho wabuze akazi wabuze umwana wabuze wakumva yabyishimiye ahubwo aronse inkuru aje kuvuga ku gasozi nakumva arabyishimiye akavuga ati wow wabonye wa mudamu yahora twite none yakuraye ariko yavye mwana apfuye urumva kandi mu by'ukuri we yifite n'abana dufate 6 cyangwa 5 nta kibazo na kimwe kandi nabo bana biwe bose baravyaye ariko akumva yo kwishimira esheke yawe cyangwa se ibyago byawe abantu nawe n'abagome ku njoro yindwi haraza abantu bashaka kugenzura nakakora nakahembwa ngahe mbe ajya gute urumva we ukama wibaza ngo n'urukundo kumbe ni ishari cyangwa se ashaka no kuroga mbe anwera mbe abagenzi we ni bande yaguze imodoka tu nubundi kari akamodoka na mafuti kandi we nta nigara afite urumva amashaka kumenya ese yaratsinze mu ishure ese abana be baratsinze ese umukobwa we yarashatse ese urumva ukibaza ngo ni wa muntu akwitayeho kumbe wararangiye guys tube maso iyi societe ni hatari nuko byitwara ni hatari hariho n'abakugendaho nta n'ikintu na kimwe ubatwaye ubabanira neza bagusana service ukayibaha ariko bakumva n'ubundi ntibanyuzwe
n'ubundi bikanka akagenda akakuvuga nawe ko yishakiye akakuvuga nawe akavuga n'ibidahari kumva bikaze. Je hariho n'umuntu uzeya n'umugabo araho tugeze gukorana yiyandikiye ibaruwa asaba uruhusha uwo bakorana we ayitransmeta avuga yuko yasezeye, kandi mu by'ukuri iyo baruwa ari kwisabira uruhusha, kandi urwo ruhusha yaranagiye yanarubonye, ariko umuntu agenda asumagiza ngo naka ngo yarasezeye ngo meze nuku abo bantu. Noneho nikibabaza nanje hari uwigeze kundega mu kazi avuga ngo maze hafi kwezi kose natonda nagiye mu gakonje ka weekend gusa. Umukoresha asharaza ari nka vendredi cyangwa samedi, ari nka samedi ko asanga si yondi pene nabibwiye umutitire kuko abakozi hari ukuntu bigenda ubwira titire nawe akabwira uri hejuru. Yego ewa nasanga uwo mukoresha araza asanga umukozi wundi amubwira ati ya mukobwa ntiyigera atonda no gutonda nawe ndabona nibaza cyabigenda uko rero n'abakoresha baba bakwiye nk'abage wavuze bashe babanza baraza barasubiramo bararaba neza baraverisha ko ivyo bintu bavuga ari ivyo bage bavyitwayemwo neza. Hari n'abandi baca basimbira ko bashumega ni hakuronke ariko nanone tuvuga siritu nk'abantu usanga bavuga ngo barasenga cyangwa se biyita basenzi uriya sinzi impamvu iki gihe abantu benshi namba ariko yarabazi ko iyo umuntu asenga abantu baba bamufitiye icizere. Rero abantu benshi bamaze ho gusenga asengera umutima wiwe ho kuja gusenga afise objectif yo kuzoja mu ijuru, ugasanga abigiyemo kugira yihisha amaso y'abantu. Abantu bagoma mubona uri arasenga nawe nta kibazo ciye kandi ari inginga nta kibazo na kimwe, ari ugasanga niwe umuntu wande w'umugome. Kandi rero abo nibo babuza n'abantu kwinjira mu rusengero, ugasanga insengero ntabwo zibona abakristo kubera na bamwe bazirimwo nta mbuto. Murabana muri quartier ugasanga niwo mugome wa mbere muzi muri quartier, waje mu rusengero ugasanga ni hari ni wari karateri chorus ni wari karanavugishwa. None wumva urusengero rusubiramo gute? Bica biguca bavuga ati n'abari mu rusengero nibi bikora bageze hanze. Rero irifu kugira ivyamwa vyiza maze kwitwa umukristo. Noneho n'ijambo ry'Imana yavuga ngo muzobamenyera kuvyo bama ntambu atavyamwa vyiza baba bariko barama ngo urusengero rwo. Tunasoza hariho abandi bantu bita ngo abishimagiza. Buriya abishimagiza nabo niba abandi biyemera. Kushimagiza shushu ni kujya ku kwishira hejuru. Kushimagiza ahubwo ni no kwishira hejuru. Basi n'umuntu nk'ubunye tuvuge nk'ubunye ubonye nk'umuntu w'umugogwa umuntu adagira shinge na rugero urafashe uramuguriye Yesu hati umuguriye impuzu umushize muri famille wawe utanguye kumugaburira kugirane basi nyene kujya ufasha umuntu ufise n'amahera menshi ukavuga ati ndaguhaye inzu gacu ugenda rero ukavyamamaza uriya nije ndamubeshejeho yatabajewe aba yarapfiriye kwibarabara uriya nije ndamwambika nije ndamugaburira nije ngirane namba wabikoze n'umutima ukunze kubera ko ugenda kandi ukamushira ku karubanda ugafotora kuri stati yego ati ahantu twagiye guha impfuvyi canke abapfakazi urumva ahana kandi nta muntu ayigusavye nukugira ngo mbese ni nk'abafarizayo bamwe basenga bavuga ngo mana ngo jewe nguriya ngo munaka ngo ndamurusha gusenga kenshi ndamurusha gutanga ibigira 10 kandi bagasengera hehe muri rompo kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ni wagomba gusenga uje haruguru mu mfuruka uyinyegeze hamusenge datari wo mu mpisho ni wazobona ivyo mu mpisho kugira ngo babone ko basenga mbese biyerekane ko basenga kandi mu by'ukuri nivyo bariko barakora atari navyo nico kimena abantu bishimagiza abasaguma yiha akenena kijya kintu yakoze nico yari gukora basi kikaba mu mpisho ni babandi
agera n'ahantu akavuga ngo jewe ngiye mu rusengero ngo ntanga ikigera 10 kingana uku ngo ntanga amafaranga ngana uku ndatanga ndubaka inzu oya hariho n'abantu rusengero hariho n'abantu dusubiye mu buzi nyene bwa misi yose hariho n'umuntu wewe ushobora kuganirira ukamubwira ati buriya je ndabona iyi ONG canke iyi company ndabona buriya bigenza uku ndabona yotera imbere wewe kwera uri kuramuganira nk'inshuti yawe wenda wanabiteguye muri document ubifite kubera ko wenda wewe atama connection ufite ku ba boss we akacaca inyuma akacagenda ku ba boss akabwira ati buriya rero je iyi company canke iyi ONG ndabona uwo bigenza uku kuriya makuru ramuhaye ati ndabona byo bimeze neza urumva boss akacamubwira ati genda utegure summary executive summary resume nyine mu ncamake we akaza akacongera agashaka byansuku ndi inzobe kawanja ari inzobe sinayibwaye yewe basa kunda ntabona neza komera marura ariko marura urumva so ugasanga rero boss aramubwira ati genda ubinkorere genda mbese ukubivuze ubinyandikire ubinshe muri proposal akacyanga agaruka akavuga ati kira gitekerezo wavuze nico ati hajya wavuze ko ubikora gute mbese akaca agenda we akabikora kumwe wayimubwira kandi mu by'ukuri igitekerezo ni icawe woni wa muntu agushaka ko n'amahera yanakwita urumva akaca agenda akavuga yuko niba ari ntuze ya defense yakoze canke se niba ari kugira ngo NGO canke company tere imbere akaca agenda akaca byishiraho kandi igitekerezo ari cyawe we waranabirangije kuko hari n'abantu buriya batavuga hari n'abantu bakora gusa avuga ati je ndabona bigenza uku ndabona byaba byiza we akabitegura wenda akazasaba umwanya wo kudefanda kumbe hari ubundi yamucinyo abuzo gushikira imbere harundi cyo kimwe n'abantu usanga baronse nk'amaviza bakayabarya akaca agenda akaca avuga ati je ibintu nije nabikoze kwishimagiza kandi mu by'ukuri igitekerezo ari icawe ugasanga abo bantu rero nabo kwirinda iyo bamenye urabirinda yanakubaza n'igitekerezo ngira ko umaze kumumenye umuntu nk'uyo umukura mu buzima bwawe ningoga atabintu by'imbabazi nta bintu byo kugira impuhwe kuko nabona hageze muri iyo situation ntazaba yakugiriye hariho rero n'abandi bikunda abikunda nabo uriya sabana beza abikunda ni ba bantu nyene baba bari basatuntu twanje jewe ku buryo je nshobora kuzi wawe tukahurira turi babiri wenda ari nk'amafungo canke ari nk'ibinyobwa umuduhaye nkababazwa n'ivyo uhaye undi kandi je ntabibuze hari n'abana nzi hari n'abana nzi nyene kuva tukiri batoyi uzi kujya kuntu abana ushobora nyene nk'utwana tuba twarakuranye usanga buri ko baragabirana impuzu akakugabira impuzu ugasanga rero hari wa mwana yamashaka ko bamugabira ariko wewe naho wopfa ukavuga ati iyi mpuzu nayikunze yimena ukuri atopfa yiguhaye anayiguhaye naho umenye nko mu minsi ngahe azoza akinjira mu cumba akayitora akigira sigara rondero ukabona ahubwo yasubiye kuyambara ati ibintu bibaho abo bantu nabo ni hatari azokama yifuza ko umuha mugabo we atakintu na kimwe ashobora kwikura naho ubugeze muri situation mbi gute ukamwitura ntagira ikintu na kimwe ashobora kugufasha nta kintu agufasha ahubwo we arashaka kumufasha buri gihe no gufashwa jewe kandi ntufasha abandi hari n'akantu nabonye ngo namba mu nimero zawe ngo ushobora nko kugira ikibazo ukifuza umuntu yo kugurana basi nk'ibihumbi 100 cangahe ukarondera ukabura n'umwe muri abo bose ukimvira muri abo bose ufise mu nimero zawe ukabura n'umwe ushobora gusaba ngo akugurane muri abo bantu
izo nimero ubwo ugomba ukazifuta udafite umuntu n'umwe ushobora kwitura mu gihe ufise ikibazo aba ari danger. So guys, rero ikindi kintu tuba twibagiye n'igiki undi muntu n'uwe gabasha barahari tugomba gukora mu buzima bwacu. Ariko sheri ariko hari ukuntu ushobora umuntu mushobora kuba abagenzi ariko ukabona ko ari inshuti nyene yayindi udapfa guheba uko ariko hari n'abandi kamutunguko hari n'abandi ushobora kumutunguko hari igihe ugomba kumutunga uko nguko ariko ugashyiraho imbibe ukavuga ati uyu nguyu turabana ariko ntabwo ashaka kurenga umupaka ugashyiraho imbibe ukako hari rero n'abandi usanga hari n'umugenzi usanga ari wa wundi w'imvutsi wa mugenzi ushobora kubwira akantu agahita agatwara wari wamubwiye ati nibanga ntunzonabwire n'umubwira ukikundanira n'umuntu ukamubwira ati wamubonye umushere wanje mushasha ushaka ko bigenda buke buke mwibanga wano ugasanga karitsiye yose yarabimenye mukajya guheba naho ubwo bari baza banamuzi bose kandi uzi wabibwiye umuntu uyu umwe inshuti yawe magara nk'uyu muntu ucumenya ati ndamutunguko cyane pe ndamutunguko tuzoguma turi inshuti ariko menye akarimbi kw'ivyo mvuga menye aho bigarukira ikintu ntashaka ko kimenyekana nihorere. Hari n'abandi usanga bagushora mu ngeso mbi we akabikora bizi avuga ati sha niba uzi ko hari n'abantu b'abagome nk'ubu nkiri muri segondere hari umukobwa nyine bavuga ko nyine agwaye sida ariko ugasanga jewe ni inshuti yawe ariko ntushobora kubimbwira ahubwo we nyine uranyinya ngo nkundane nawe kugira ngo bikunde niba hari n'ibindi bibaye ya sida nawe ndayandure ubona waba ari umugabo urumva. So rero abantu nabo barahari ahubwo ati wewe niba udashobora kunywa mitsingi 15 uhuriye imbwa ngo nta nubwo uri umugabo kugira nawe uzinywa ni utasa 5 z'ijoro hari n'igihe ahubwo nawe nyine ababizi ko azinywa ahubwo akagirisha ari guturya wowe atazinywa nawe yabuze ingana ziheba kuki utasa 5 za nijoro je nta saa 9 ugasanga ugira ati no ati saa 5 abakiri kare we tasa 10 za mu gitondo ujyaho amasaha 2 hama uje mu kazi ugasinziriremwo ni hahandi n'ubundi uzaho bajugize inshuti nk'iyo. So rero ugomba kumenya ubwenge impande y'ibyo ngibyo by'abantu tugomba gukura mu buzima niba ubona ko hari ibyo umukeneye ko mbese mubane ari kumuzi ariko byaba byiza umukuye mu buzima bwawe. Ariko hari n'igihe biba ngombwa ko hari n'igihe usanga ari ya nshuti yawe magara. Ese mama waravukanye inshuti ziraza ega rero nabo muvukana uba ubona adafite ingeso nk'iyo wifuza ariko umuntu muvukana umushiraye ushiraho imbibi ni kijya twavuze cyo gushiraho imbibi kuko ntawe uri mu mushiri oya ari umuvukana uramanaginga we ubuzima bwawe ukamushira kure niba service agusabye ukayimukorera yego. So hari kindi wumva bakongeraho uretse kubakunda kubabwira ko ndabakunda ngo kubakunda turacabakunda ariko nawe mukomeze mutugaragarize urukundo guys. We love you so much. Ni JCM Family uko musanzwe muyizi uko musanzwe mudukunda uko musanzwe mudukurikirana Imana ikomeze ibagire neza ibongere mugisha ibahezagire. Ciao ciao.